Jenda kukiza kwa. Na kukieni tutakuweza kuweza Just like some robo. Robo vitu kwa njia abantu kombe na sida. Oya reka kubata ya mkuu wanjye. Uretse kuri mkuu wanjye kandi ndakuba. Ariko inyigisho twarimo. Kwanza ibyo ndakubwire nari nicaye hajya ariko ndaraba kumwe n'ukura batatu. Ariko inyigisho twarimo zari inyigisho kugira akamaro ku buzima bwacu ndetse nawe turagutumira iby'ubuzi. Bemaze mukuru wawe. Yego turakuba. Nabi hanije gusaba no kwa. Oya umviriza ndakubwira. Ujya nitutasubirayo nitutasubira twese aba bose bazotwarinda zishushu urumva nibazitwara rero bakakizizana ngaha wowe utohezurire barebe n'abana babo mugubuye batwigisha byo kwigindira nazishushu zo kugira amagara meza ndetse nizo kubaho mu buzima kugira tuzozane kazoza kiza munzo wabaze nzo kwikiga ntambe ko mutirajya kuzo kukubo reka ndakuba habe bidongera byo kuko none reka ndakubaza nijya urabicarika ubabwire ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza nukuma wihore reka ndeke kubavuga abo nibivugire nawe Reka data ngiye nsangirika nje ndamizi kwiriga kandi uje nawe uzobungukira byinshi urabona ko wibije gushinga urwawe tuzanire umukazana ndace nawe akamugire oya iby'imogi wewe urazoga umunwa mugatwara bashize ibyo by'imogi ibyowe nta numwe babibuza ibyowe kandi ntibiraba muri abuveri ahubwo muri abuveri batweregisha ingene tugira amagara meza ndetse tukanategura akazoza kiwacu rero ahubwo turagutumiriye urabona ko wimirije kubaka urwawe ubwira uzoza n'umuntu uzi kandi wizeye kandi mwabanje no kwipimisha uriga n'urukundo byose nta na kimwe batakwigisha barakwigisha no kumwe no kwifata nawe rero turaguhaye ikaze kandi tuzoba duhiriwe duhishije twese mu muryango tuzoba tubyumva rero bya bindi baca baduhimiriza byo kwijukira amashyirahamwe kugira ngo tuzosange twasigaye inyuma y'abantu sawa taryohewe na